baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Yake gima umwanchi umurigereria nigo charagire Chinsa Isato chia bono maragoba asinande to kumira na asemesa ya mangana maya elinde ngoma nyena ya basake baito babere bagosangereria kora Chinsemo na boigo kweneke mna yabereke gotekiraga iga asemesa ya mangana maya mwanchi umurigereria ngo kwaligani bene elinde ngobe kingo kumanya asenchira iyo wekirano abakwenda gutubwatia Chinsemo chichi mitandao asensemmo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital yawega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatonya gwetera www.ndizitv.net iretariane Fridah Kerubo na sensemo chibiorkale nigotokubatanere Joshua Auta nabigolyo kweneke mna chibicane lyogire gwikira sole asenchira ya bene nigakurukwa Petra Mukira kondo mwanchi muliria yatoranyara mangana maya asenchira yoko yachuta Chikumenyo kanga nyora bante baikiraga kanyoranga kweli manyeno muchi na baikire na bana baye babere namuga kwa talent kanyora sokire nera kweli musacha w'imyaka ye gatwago itamuka mu muromo abona abana baye babere nyomba kirikire kitata kiriko menyu pi na tebidi paka nonye Ndizi ne kinyomba kire 63 abange gotigwa batabwati obomenyo magegayeliro bakwanyoka nyasasa Sema kuhusu wanasiasa. Wanasiasa ni haji. Nyinyi ndio mnachagua viongozi, sio mwanasiasa. Asiingilie mambo ambayo ni ya wanabiashara nyingi. Abana siasa koboli kwa gotiga gweswana ni ana mangana ye chichiro na kwa baonchereria chingaki chinyororo Mwanchi umurigereria ayongati yali nkwaliganite asomugoroba olero kulenda yona mange ngokwaligani bene elinde ngomanye asenchira yoboikirano koyachaka Amayia yebirebiga nigo ngokumanya buna abarayikurwa sorgongo rwa Gusii nigo beso kiribene nabayigo kogania abwatani kurwa sekyombe getenene tamatemu nek kumulikira abateneri bamatemu ayo anemono ase skuru yabamura ya Nyambaria nabayigo kwanike buna ngorusi wabale aroro ayanko bwatikana negikore kikabage kwenekigwa ase skuru eyo asabo bisabo baba kurusia aborokigwa chianga nabayigo kurigereria gusinko ibera bale amatemo twakwanire to the nation as at large to every neck officials ntobaete liso and we want them but stop the behavior bachakire yoko harasa abana baitu kurusia abana baitu chianga is not right. Abana buna banyorira umwana ogosete tikaba murangeri kando and they talk to the child. We don't support exam cheating. Lakini ndotagetia abantu batumie that excuse yogo chaka gotesa abana na kumeke environment abana mba concentrate samatemu na libacha goteba abana baitu nabaliri. Shida ambayo imetokea pale Nyanchwa, shule ya Nyanchwa ambayo watoto wanakuwa harassed, na sisi tunakashifu hayo maneno ambayo yanatokea na hatuwezi kukubali. Wale ambao wanafanya hivyo, nakubaliana na mheshimiwa women rep wetu mheshimiwa Donya kwamba how officials wa NEC, tunaomba mheshimiwa waziri tafadhali na ministry watu waondolewe, because tunaona wana njia ambayo sio nzuri, ambayo wanataka aidha kuangusha waziri ama Kisii ionekane kwamba
ile Nyambari ya high school walifanya vizuri last time, hata this time wameanguka kwa sababu ni wezi wa mtihani. Watoto wetu sio wezi. We want fair treatment to all our students in Kisii and Nyamira. Sasa hata tukiangalia hizi vitu mbili, either muna target our best schools ama you are targeting our CS. Hakuna kitu kingine. Hatujasikia mkienda other places mnatoa watoto nguo, wasichana hamjui kama wako kwa periods. Sisi leaders tumekuwa tuna fight GBV. Hii ni gender based violence kwa watoto wetu wasichana. Private parts hazifanyi mtihani. Ni nini mnatafuta kule? Human rights, you talk about kusaidia kudignify the rights ya kila mtu. Tunataka kuona ni lini message wanafunzi wanafanya mtihani kutoa nguo. What are your intentions? Tuikaransire twatekire step twarikire rirube gochia se ministry gwetera nek twabatebiri batume bachekia abawisa batumire Gusii koranga abawisa bande batumire Gusii babwate intention ngao either gotosokichi school cheito osegosokio mwe omo CS machogo igine kemo erabe ibere Gotigana na yo na gosika mutu asorobotironde mwancho mulieni gongo kumenya buna Amayia ni gagendete kwani kigwa ase kenyorogia Nyabugi ikigotoka imeyo wodi ya Kigogi magayo musacha w'imyaka ya igatwago itamuka mu muromo abo nabo igo abana baye batatu ababere abolitko ligoro musacho yo ase lieta Alexayata ni gachete bichuko magayo gokora egekorekyo askolendo botko kererera bakagwikirana asigetaseni ky'abanyanyimbo gyerioma chingaki aganyete gwikigwa bosi bwekegambero mulikito Epolinari Sakama norobotyorwo abana kenyoro banyabuogi imeye wodi ya Kigogi ni gobale no moichano maiga yo musacha bw'emyaka 25 goitamuka mu murumu abo edina morabwe emyaka 25 amona abana bae babere oyo mu bw'emyaka 5 oyonde ebere Asa Marieta Julius yondie kibosire njene jilani oyo mwana nereliere nsali akere kiseke gekolekanete na lengo konyana chire gasiani kemambi ngacha gwakirwe simi Chinsa iga ngote unga mangana salikire iga makong ngochikominyoka ngonyora bante baichira iga kanyora nga kweli omanyene muchi na baitire na bana bae babere na mugako etalengo konyora sokire nera kweli Bone kabanga no gukumyo kanane oyo bono oyo nyagoitwa mukamu murawa wendu yae bona abane chindugu noyo mukamu roma abatwe mukakuruga twanda bake station ilioma abatwa asudia twamanyora no ali mimi ni jirani hapo lakini hiyo shida amekuwa jana lakini mimi sikuwa hapa mimi nakuwa kwa shoko lakini nasema pole sana nonya nabo igo ikyoterie gekore getangania senkeyo ikiagera obwamate yabo babere mbwana kova buya eyenteke mo muroyo noyo manembanya kuigwana kero kende baletire shide saigeri na ria nsaiga balengi bakalete shida bagafurugana boka oyo monne ka uchigosoka sawo soka gochi ogochikuirana nyomba sino yayire akasambesa yeri kararanse yabidi umuro yakanda sachiete akaberera agotebanga esababu ekogera yo spia kolekanete mususano nororo gati yane ndugu yaye ebintu mbire byago nakubona mune bike ibono tutamanya ngambiribi abo abanyeno muchi babona to korake koerese nigo bamomo chirio mugambi bwensemeyo ase ogotasiria amarwegento bakagerete koirera obakong'ubwo nje ndongumeti ekene sana ya kolekire yesinto gukana ngikerete ngimugambi akorete na marwaya gasirete binyoro byose bintu ikurugiye changate yo kenyoro kende gyonse urabwati korwa baka wapi changate yo haya nyasore ndo ikurukuye nyasore nkeye binte bye bisirete omo muregera acho gwito omwana oyo minto egarwete korwa nese gikurwe nyomberi amaru akamenya gocha Kenya abana aba haya ekera harwana gisegeri kurwa samaru getari abangete esegeri yarwana kurwa maru alime ekenyoreke kiabigege no kerigereri basubati abange sana bachire senjo yamaru ni gabana kenyero baboliria serikali goswana nengane yo ekiagera nigo bamenyerete obwo bakubwatekana noko gasereri gwa bakanyora kurwase omomuroyo njese meane
serikali yale kubeka egenteke soka boko kwabo sengenje bitisho mumuro yabwate ne binene ande bakabyachangeire none ntuji jirani twabere no bwoba sengenjo na negasi gokorekana taringani na ntuntu bwato morembe na ntwe tomenyere to bwoba muna igoro bantuntura irie emechi bantu ni Chinsa imetomenyete gwetere bikoro bingamnebi ande bono gwetera abo ande stiri go bitisho binde mbiro gwetera egekoro mneke ekebono gekorekanete ekebono ande baotanga mbara akora ngweranira bali jijirani bono togusinyunga ekere bakoirana ngayoko nyole serikali iye gotoka boigoni gobe murunganeirie ase omugambi onde bwensi guchakera ase abatureti bataraikensemeyo kurwa egekorekio gekorekana egenteke giakorekanete kurugoro saa 5 mugambi itaratacha naende none kenyoleke ntorarana na batureti gocha bono ntumaetinga bobise bore within enyo muchio neke nyoro Kuripota Ndizi TV korwa ase kenyoro kia Nyabogi Imeye wodi ya Kegogi rietariane na Apolinaris Akama Mwanchi umurireria egekorekio nigo kiabage koene kigwa nomo OCPD korwa ase getaseni gia Rioma Benjo Life K Munuve oyoba gakoerera ekikirerete ayo gokorekana kubwatikana no roboti rwa barokorwegwa nomokori wegekorekio Alex Ayata kurende nigo aene kebuna ogoicherana kwebirengererio naboigo okungusana na ase familia yo nigo koirerete gokora egekorekio. What he's now claiming is they are having a domestic issues with his brother that has angered him so much that he decided only to settle it by doing what he did, that is killing his wife and the 2 children. He don't have any other reason for doing it other than that. Yes. And I think he was more ready even to kill more. Not even to kill more, to kill his real brother or his brother whom they are in tussle. But unfortunately, the brother was nowhere. That's what accepted him. Togo tigana noroboti ururu goichania ni otokende maseye mogoika ebunge ya South Mugrango asengo kumanyuna abamenye ikorwa ase kenyoro gia Nyasasa imiyetago nigo batigarite ko babatabwati obomenyo magega yeliroba kwanyuka kolinde goikera bono iga gwetania chinka 50 noyo mona Isato nigo bagendete koigama ase skuru yoboroso ya Nyasasa Morikito Mildred manyi na bakawikira na sinsemecho na baigo gutwariganiria oroboti rukubwatia akine nchara yoka yato nyari emegondo muna bwana amache igaraire araire chingende kyakule ebituma byakule kende nkeliande neriogiria oyo mobwa bamenye kurwa ase kenyoro kia Nyasasa Imeye wodi ya Chitago borabu ebunge ya South Mugrango ase bono bagendrete kurira hasara enene eyo ya ene kigwe ase liro bali kwanyuka na se bono lia ireire chinyomba gwetania 50 no mokobaruka nechinde kulimera korengana barubo buna bakwerera buna batigaire batabwati no nyana se bakorara gikera okorangane landslide because igeko enda city foundation gichi nyomba chionsi eregente tagete nase gicho musingi obegetu ase nyomba abuno ginte gikeo kora gintoki no kegweta so muna bona ga ase nyombe yetole umachandoro manene nyombe bona yagule teyo giklage both sides chikona chionsi nye nyomba ya pendiri nyomba bona manyene twa munganye tikurwo ochireke wanda chinyomba twa eteire minje mune cha person chinyomba chirichire baba chitata keriko menyu pi na tebidi paka nonye Ndizi ne chinyomba chire 63 igotinde gukwanira migondo mnesalete gongo kwanira chinyomba ji household 63 chirichira affected wiki yara twabeta konyaro bakongusana iro bari gutanduka yanze kuswana chinyomba n'imigondo abantu basinyese bakurara beno nya bamenyate mechi no bwoba kero bwakire nego bwakire ono iga otosinyire ngento togokora ikiagera twarije matuka matambi asikinyure kiito Timnangu kwa negati minyati nyomba amachi gagosoka kurunze ase taro ya itobu na getaseni kia Ndizi TV goika ensemeyo nigo baira amakongu aliabagendrete gwetira ekerobono banyorwa no mochando yo kurwa eikiaeta ase bono bagendrete komenya ase skuru yo boroso ya Nyasasa imwali kyoka kyakule chinke
kiombe chinene na cheji tu atamirigo cheke gwanda nyasasa egere tonywara obugima ono chicho chigwete chiumbute chonarete nonyena asheke tokoli bono ntobwati na omonto gachete kenda ande bono bya bituma byagundire sibyarenge na maje nona busia monta akoborwa asako bekegera akuruga asitai yago Auta asino eni chinyumba chiri chinka togotumia kwanyara amache asokire go paka abogorie tatageria arechire igoro nande asiareire bono ense gweta ase chingaki echo nigo bono bagania eserikali gosonania na kuba obokonye elio kugendera n'obugima bwabo bwa butambe nara kuri kwestinga serikali yale ko by now yale ko konya abantu chindagira nono bali kambi chiro chichichi chebanya kutumia number 2 because abantu mbabaza kumenya abonse kire family yera bantu bakebatikala barenka banyora chi tent baga chi temporary houses bamenyero balindire bintu byabo mbisarika egera abayibi mbanyora liba gali ko bawule bintu kurunka nonyina ngame nawe ko genda matoke mugondo na ndagira chini kirenga ki abantu bakoli gakie president ya itoruto etwagete chikura no moyo yomo kware wanto tokonye mone ndagira bono igantu bwati buna tolenya sasa kende nke yotogoli enjara ya tonyali embe oyoka ya tonyali chiumbu cha toitire mutare wanje serikali mutokonye chineti ebimwana bimwerere mbirigo ku malaria ikorwo mu MCA omobungo ito Silvana Siosoro ntobwate gavana ntobwate president bonsi tutagetobo konyi bwakerengenjo aksekero muntu bunare rugo chagotokonye bono nigo abamenyi kurwase ekenyoro Kenya sasa bagendete kulerera eserikali gwesona na kubakonya wetera ase embule nyingi agendete kwenekiwa imeyero gongorwa Gusii ase wikira bono iga bunaturuchiga iga enyumba ya nyaliko bagose liro baligendete kwanyuka ase kenyore keiga na kubaletera asale nene ase chinyumba cyabo bono kigendete kulimera n'ekinde kigendete kugwa guripotalia egetaseni kya Ndizi TV kuruga iga ebunge ya South Mogrango ilitaliane Mildred Momanyi Obochori ase chiro ya marikiti niko bobete bogokorekana bulitkoli goro asabonchori abanyorte libagali gochora abarai babo ase miaka 3 erebosio okwana omwaziri bobonchereria Cyrus Nyabicha yobete gakora omurubiri yoko bwatano mo director w'ichichiro za Karimose niko babulitia abanasiasa gotiga gwesonania na mungana y'ichichiro nabo igo kwa bonchereria chinga kichinyororo asoko eneke bno bonchereria bwabo ngokorekana buli kirano muri gicho Docas Kemumani gabeteka gwikirana Chinsa mecho nabo igo gotwariganiria oroboti rukubwatia kubwatirana n'eri chikori county ya Kisii asense moje chichiro riori kogania abarai gochorwa wetera sobwa kibwe chikurani gobonchereria koro ase chiro ya marikiti bemogetie igitambukero yo kubachora abarai abo barachikubara ase emyaka 3 erebosio omorobiri yoni gora itweno mowaziri bobonchoreria ase county ya Kisii Cyrus Nyabicha oyonegetie kubanga echireyo na kwenekia obonchoreria ngokorekana bole asobo ikirano uongozi ni wenu na tauni yetu lazima tuipate. Nimesema sio mara moja sio mara mbili, we need to change our town and inaanzia vile tunajiorganize. Najua nyinyi ni watu wazuri. Chinga kichoni goboiga negetie kubwatirana na barayi bechireyo irigokora emeremo. Chinga kichoni gabana siasa babori gwegotesana na magana yechireyo kuganirigwa kwa bonchereria chinga kichinyororo chigokora obonchereria bwabo. Fanya nao kwa kazi ya serikali yetu iko na uwazi. Tunataka kufanya kazi na wanabiashara, tufanye biashara zetu na uongozi ambao mmeteua nyinyi wenyewe. Mlisema kuhusu wanasiasa. Wanasiasa ni ajira. Nyinyi ndio mnateua viongozi, sio mwanasiasa. Asiingilie mambo ambayo ni wanabiashara nyinyi. Maiga yabochori obugokorekana niga barayi babete bakorarigwa bene eri ukora echireyo ase myaka 3 erebosio ase baganirigwe kubwatirana na serikali eri goikirania obokoreri ao Leo ndi ile siku tulikuwa tunangojea. Nasikia mmefanya kazi mzuri. Sasa wajibu wangu
ni kusoma wale ambao walishinda. Lakini ya muhimu ni kusema wote wale ambao tuliwania viti tumeshinda zote. Yes. Whatever. As a support from the first day, I really thank you so much. And I'm ready to work for you in office, and I'll be very available. Then the election was very peaceful. Igonigo mawaziri oyenegetie buno bochori obwoni go bwakorekanete asenchera yo bwene no bwasioku. Boigoni gabonchori abaganirigwe kwenekio morembe asuchichirerio kweneki obokoreri obuya. Tumefanya uchaguzi ambao uko free and fair, si ndio? Yes. Tutashirikiana nao viongozi kutengeneza hii soko ikuwe soko ya kufana, soko ya kuiwa na kaunti zingine. Kwa hivyo wana Marikiti na washukuru kwa yote. Sesekte yo nigo baenekirie koirwa na kubwatirana na bamenyi ba Gusii ili gukora emeremo. Kuna nyinyi na nataka tukue na amani na tufanye kazi biashara zetu tukiwa free and fair. Sisi kama serikali ya gavana Simba Arati tumejitolea kufanya kazi na wananchi wote, na lazima tufike hapa tufanye kazi. Hata kama kazi ilikuwa mingi, gavana amenituma nikuje hapa nimwambie niongee na wananchi, nione kazi imefanyika vile nataka. Ndizi TV, Dorcas Kemuma. Watigana na yo Dorcas Kemuma mwanchi umulierani kutoka ndeye masemo goika county ya Nyamira. Asengo kumenya bina nigo abaiboli babuligo kuba maiso na bigo kwene kiangulinda bale abana babo anemono chinga kichiga cherusa. Kulende nige kulegetindi kyaberege kurwigwa asebali baroberete go sara abana abanyaruka chinga kichiga cherusa asebarabe bakwimukirwa egetambukiro kebwenerete. Boigo nigo abana babuligo kwene kebunango sikabali abaiboli babo nabo igo ko baigwera aigani gabakago kwano no musabchief osiamini Deslin Makori murikecho job maangi nabakagotala Chinsa mecho nabigo gotwaliganiria orobotiro kubwatia Chinga kiechi niga boro kyobe chisukuru choboroso na chisukuru che secondary bale ase omotimoko omotambe ntoro cy'abana baito bakire koru school aso gosieka kubera gusaye ntambe bono asebono osaba kugenda chekurwegwa guchasaba iboli kolenda abana babo nakoborokereria Deslin Musinya Makori no musabu chief we sub location ya Siamani egotoke mi location ya Bunyamatuza chache ebunge ya West Mugirango county Nyamira abaibuli boikumuri bibagabigiya byo kwerekeza abana basichinchira chingiya ingake chimiti yebere bana barerusa po muchando to abanyora Brenda na bana buya ikero mwana kare kona mokorere counseling isaine na abe asare oburindi boisaine ensemo ya borokigwa mbase miwa koigwera abaiboli babo na gutaswana na chisagwe chimbe etopege bachire rusa abantu baminto tigatire ribageri kero yomo kero muiburi kero mwana asare obe nsiyo muiburi yo usari asoko yego na bana fusi bana nyina bagana ibyamaya tigatotwara mo chako muya toba baigweri nanto igwera abaiboli baito na bari bonse barabanene ase binyoro ntotiga bana banyakubukania se bintu byo gutindia basari omwerekeo asama tukaya kosekera kenda abaisika nyere babwaturwa somo chanda banyero mutego bakanyoro burito masomo tachikogenderera narwa ekuro entindigo cha sabaiboli bali getigo sara abana babo bunamba chikoirerwa egechambo kerio egetindi ingake chimiti yebere bana barerusa po muchanda to abanyora kobwo no bantu bari bagutumira chinga kichiko chaka gusara abana abaisike igatendeke serikali ntoke kante ntoke tanke tobotambe na lento be macho wetera nyumba 10 ondora abise kwenyora segatendeke shaje ile gitambokero kona abasabira abantu baminto tobura ati amachiko botambe abana baito basikwa baiseke abana bonse bati kubare chinga bono nerebuya ababwatani ao kubwaterana asego kinia abana buya Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi
Ababwatani nigo bagendete gusingerera kweneke bnangusira bale ebyombe asengencho yo kwegendereria nabo igo ogwekinia litkolia lero niga babwatani korwa se wizara y'oburemi baba gutara ase bunge ya bumachoge burabu ase baba korwa obosemia naki abalemi bagendete gusena kibobwenete gutumikaliro bali abo buyaso kweneke ligesa ligia okwana nigo baru obosemia igoro yokore liroba nabo igokweneke bunango gesabali bwikiranu mulikecho Brighton Makoli na ikirana Chinsa mecho nabo igogotwariganiria orobotiro kubwatia kaokwana bono asumurubiri yubogosira abalimi abo korwa sekyombekyo Isaya mishira ni gobona nyare kaoteba mkulima anafaa kujua soil pH akipata iko na asidi kama hiyo tumepata leo 4.90 anafanya watu we call liming. Liming ni kununua lime ile ya ukulima, sinunui ile lime ya kujengea nyumba. Kuna lime ya ukulima anaweka, inapunguza makali kwa mchanga na anaanza kutumia kuna mbolea ya Yara iko NBK based fertilizer. Ridi Mora noyomo wabawisa koru ase kambani ya Yara East Africa kuhusu kilimo cha kisasa ambacho ni kilimo biashara. Tumewafunza jinsi ya kutumia teknolojia ya kisasa ikiwemo mbolea za NPK based fertilizers ambazo haziongezei makali kwenye mchanga. Kwa hivyo kulingana na utafiti ambao mwenzangu amefanya, tumeweza kuona mchanga yetu iko na makali yenye yako juu. Kwa hivyo inahitaji wakulima wakumbatie, watafute lime waongeze kwenye mchanga wao, kisha baada ya kurudisha hayo makali chini waanze kutumia mbolea ambazo hazina kemikali au asidi yenye iko juu. Bita ubosi inere enoyo mukuru wa sekiombe kyonyareka oteba wa kufundisha vile wanaweza hizo pesa ili wapate mapato mengine kwa kila mwaka. Kufikia hivi sasa tumefanya investment kwa hiki kundi na ifikapo mwisho wa mwaka watakuwa wanaangalia vile wameinvest na watawanya hizo pesa ndio ziwasaidie katika maisha yao. Waigoni gairere buna gesekiombe kyo gechaka nigo kyabeire yesire nene gochi ase bali ase ekiombe ekyo. Wengi wa members wamefaidika sana kwa sababu imewasaidia kufunza ama kuelimisha watoto wao, kuchenga nyumba zao, kufuga ng'ombe na hata kufanya ukulima kidogo kidogo ambao imefanya wainuka katika hali ya kimaisha. Sensemo ya serikali ni anyarega kubulia serikali kubwatuka chibese kwamba serikali ya ugatuzi inapopata nafasi ya kuangalia vikundi iwasaidie, na kwa sababu kulingana na serikali ya sasa ingependa vikundi mbalimbali vya vijana na akina mama wafaidike kwa kuwa pamoja. Naomba kwamba watakapokuwa wakiangalia katika hali ya kujitafutia loan kutoka kwa serikali ya ugatuzi na national government, ninaamini kwamba watafaidika. Dr. Jovre Yontom oyole omuteneri we ekiombe ekyo nigobono anyade nereka okwana igoro yobuya we ekiombe ekyo. Hata wataalamu wale ambao itimu katika sehemu mbalimbali za kilimo wanawafunza, alafu baada ya miezi kadhaa tunaangalia, tunatembeleana kwa wakulima mbalimbali kuona ni vipi wanaendelea ili kuwapea moyo, kukosoa wale ambao wako na makosa kidogo kidogo, na nina furaha kwamba imeweza kufaidisha hii group mpaka sasa wako na ile self confidence kwamba wanaweza jitegemea. Boigo ni gatebruna ekerenga babwate asikiombe kinyo kendete wikirana na vision yetu ilikuwa kuempower the households siweza kujitegemea, yaani katika ile tunaita wealth creation at household level. Inero injere yamo ebyombe bigenderete gusirwa asorongo rwa Gusii anene Kerubo lemi boregete kyomogongo ekarabali mbagendete gosemiwa na kumanya kibakora uburemi bwabo anene aso kumanya liraba gosendirwarete gosenigorire ligia aso uburemi bwabo. Ngoripoterigeta seni Kendi TV ritariane Brighton Makoli.
Omuraibe kiama gia ODM Raila Odinga nigolitukolia lero abakagotwara egeikaro na babwatani asensemo ya Westlands yomuchio Nairobi okwana kora senseme chio nigaberega komochia eserikali kubwatkana nogokonga kwobugima asamagoli yebintu agendete gukina oigo niga bakagokwanera igoro yobocholi ase agania amoncholi yogokorekana ase kiombe getenento obocholi ne chimbebe IEBC. Ni sababu mimi nimesema ukiniambia mimi nilishindwa siwezi kukubali. Maana yake mimi sijapata jawabu. Wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na tume form 34C mpaka leo ijajazwa. Hakujaza. Maana yake alijua kama angejaza hiyo form ingejulikana kwamba nasema uongo. Kwa sababu hajachapishwa matokeo ya uchaguzi hajachapishwa mpaka leo. Ya presidential alichapa ile ya county matokeo, lakini county hakuna returning officer. Returning officer yuko kwa constituency, hajachapisha. Aliogopa kufanya. Manake returning officer wangemwambia hii matokeo ambayo amechapisha kwa gazeti ni uongo mtupu. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke na matokeo vile Paranya amesema, ambayo inaonyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongee mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava ifanyiwe nini? Ukaguzi ili julikane matokeo yalikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Tunataka gharama ya maisha irudi chini, bei ya mafuta irudi chini, bei ya unga irudi chini, bei ya sukari irudi chini, bei ya stima irudi chini, nauli ya kusafiri irudi chini. Omokonyi bw'omuraibwense Rigathi Gachagua nigabuli bali bakoleta ebintu byobonia kweneke bunango bwate bali amachiko ya serikali ya Kenya okwana chinga kibatwara egeikaro imyomochio Mombasa nigo ayeneke bunamba ke babiri bagusalia echireyo kulenda aseneke buna obutukini go babiri bogo chakiwa na kweneke bunango Rusia bali abo batali kubwatia amachiko korwa ase sector eyo. We are calling for integrity. We are calling for you people to be patriotic to your country and to do what is right and to follow due process. And then the few people who cannot do what is right can be dealt with by the law. I also want to appeal to you to respect the AGPO procurement. Procurement set aside for women, youth, and people with disability has been abused under your watch. There is a lot of conniving. People register companies, they use women, but the women are nowhere. And you know, you are actually the ones who advise them what to do, yourselves. You get young people, you register them as youth, but the people who are doing business are not the youth. You get people with disability, you ask them to register companies on your behalf, you do business, so that you benefit from the priority that has been given for those groups. I want to appeal to your conscience, as Kenyans, as parents, as responsible people, to allow this. Omonogeri bwe serikali nene Isaac Mwaura nigabereka gwesoke bene nabo igo kwegerera etaro yo muraibwense gochia ase Chinsa chirichesiko nabo igo kweneke mnangoletere enibo asense ya Kenya okwana nigo airabna ase Chinsa chiri muraibwense abereka gotarera Chinsa 39 nigo chabere chikoleta chitrilioni 2 asense ya Kenya ase chirabe chigokinia uchumi nabo iga monchorega kweneke We have had the benefits of almost close to 2 trillion shillings that
have been sealed, in terms of MOUs. And you'll ask the question, then why can't the ambassadors do it? No, it's not that simple, ladies and gentlemen. You have to give that thrust as a president when he is committed and when he shows up. The power of showing up, it's really very important. Mwanchi umulirira gwikira soroboti runi utogoika omoeli obwa mangana maya asevire biga kulende toska enda kubwatia emirobelinde migeta seni kia Ndizi TV nabakwenda gutubwatia sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabaga sinsemo ya YouTube wetera Ndizi TV News sinsemo ya website nabakwenda wetera www.ndizitv.net magachi kamera soko nekibna ebicha nabageliogi ewekera sole asenchira ya bene nere petronira mukira tobe tukubatanere Joshua Auta asensemo chibiorokelio na nchiria ne Fridah Kerubo twara obuligelia borobia.